who's here today with us and joining us on live. Before we sing a few songs for you guys, I would like to read a few verses from the Bible. Salamu iwa fa ipumu mwamulekwa. O te vi atu ya te oleli, malolo te watoa. O te tata watu fo Yehova mea umo. O te vi atu ya te oleli ie. O te whiawhia mo o oli a te oe. O te bese lawe lo swafa esili ese. I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. I will be glad and rejoice in you. I will sing the praises of your name, of O Most High. Our Lord, God Almighty, you are worthy to be praised. So let's put our hearts together and worship on this beautiful Sunday morning. Amen. Oh, Lord.
God is good? All the time. All the time. God is great. Every day. Every day. You are worthy of it all, Lord. They bow
I o wale malosi e o lo wola, o te whiwhi ea I a te mai. Let us pray. We're gathered here once again to give you the glory, the honor, and the praise, to render you worthy. And as we participate in this corporate worship, we intuit the strong sense that you also endow us with worth. It is our prayer that as we give you praise, that we ourselves are capable of receiving praises. So we will have this loop between you and us, our community, and your divine will on this earth and this place. O mātou o mai nei tai ao, kasifo ato mātou roto manganga I lau fiu. A watu le veinga ma le whanetanga. O le mea o mātou mautinoa. O whapena fo I ona e whaia I o mātou tangata au mawale. Au maila e o le loto mau lalo ma le toa. Mātou titalia I le anganga fia fia. Lo whaali mai I mātou I waenga uma o le nei tāpui. I lo swafa Yesu wa waila mātou tita. Tātou mata le ni sami e o sami e leo whikesi.
never know if Fatalofa to why Tato Karasia Nita Al, Tato Roto, the Masingai, Yoma de Fondo, and Mago Lao. Offering our women, she may walk on the human Jacono. If Fatalofa to put Mafta I want to find out what Tato Roto. For the mobile out no Tato to put Poto and Fata Poi and the Vayaso. If a Talofa to put a Tato Boba when Maya Mafuta Mai or Walla SS, the Masani Yai. Pulava Masani El Tato Rotu in the Olo Tato Wai in the name. Olo Tato Wai in the name. On behalf of the head of the church, I'd like to welcome you to our midst this morning, for joining us in real life. Also online, you are welcome here. Let us pray. Amato mafufau ne lava yaso o mavae lele le te ape malasana lau no nuku malau e kalesia. Fe au feitele ma fe au te tutasi. Tiu te tutono o fanfai ngā ruenga, whake fo ia mato ngā ruenga I tutono lau e kalesia. A whai lawe maua se hapa noa mato te whasini ai po whea maua mai ene manosi. E tasi lawe le tali o lau whia. E mo ia mawhai ona mato whaakupu I whaakupunga whimalie. Le iai o le ola I tutono o mato mama, ono o keseni o mato Maina. Ai le mawhai lawa na mesea le nei upumoni. Ana lesea noa lawa fio na iai mato le lawa yaso. E ngalo fo I o mato te lavou uno le marosi o le iai mato. Ngalo na mato visili po fea e sa wai le marosi lea. Ia te ni umalava mato te o ane ai le metu fua. Te ni umalava mato te poto ai e mato tawa maosi e pio le iai le nei taia. O mato visili po fea aunga mai ai no mato maosi. E tasi ale tani o lau fi. Na le se noa le atua. Se manue le maua e mato le maosi. Ia le ngata lai le malosi o mato tino. Le malosi o mato mafofau. Le olo mawhai e mato na te teke mafofau mato I lalo. Mawhai e mato na te teke pepelo le fili. Ma le ngau ai o mato mafofau ma isi manatu o nea lalalo. E to I lalo ai o mato. A mato visili o fea maua mai ene malosi mo mato mafofau. O le tani lama e auma mai ate oi. Na e mafofauina le lalolangi I le amatanga o na whaia lea. Au no le angasawa o tamata. Leo o penei ai mato. Ia le mesea I lama lo mafofauina o le lofa. Ia ngā ruenga o fuafuama. Lena e saunia ai le whaola tamatele ala I o walo I Yesu Kristo. E le whanau o ia o na tuna nau o tino. E le whanau o ia o na le manao o le tangata. Au lola wa lofa ma lola lofa muti vale. Na whanau o le pepe o Christmas. Wola e pepe na ola ai matou le neilu lagi. Sa inusia o ia. Peo ne inusia fo I matou. Sa tulafo ina o ia e ana uo. E peifo ina tulafo ina I matou e a matou. Ali ave sea I lava le nei manatu na iate ia. O ia o le tua. Ali manatu o ia I ta ofi mau lo na tulanga tutusa malau o fio. Nei lone le e ia lo la pale whengai ma oe. Ali manatu o ia, o se lea mau le nā. Ana whamau lalo o ia e ia lava o whaimo ia le limo le poloma. O
tautua tangata. Sa ili po whea o iai manao tangata o na tau mawhai lea. E tali, a whakmalamalama. Matau I tangata e pau lava le tali o lātou visi. O lawa fio lea. O lātou I loa o lawa fio. Ma ro lofa I atau e ato toa ai fōwhanga lawa fio e pēna iei nā matanga. O na maliu I lumo le sātau. Whaalinga le nā o nā lofa. O nā lofa tūlai I ai mātou. Whaiai o ia masui o I mātou. O wā oe lava le atua e te le fia I māsei. Le fina ngalo fo oe I le angasama. Filinga lava tangata o alai ona pau o ia. O e saunia e alai o wala o Iesu Kiriso le whaola tangasi. Na maliwa I o ia I buko re sātauro a mātou waka salape. Pau a wala au ia mātou whatutua mataritono. Ia mātou talia le whaotanga na saunia e o wala o Iesu Kiriso. Ia mātou muli ia na polo inga, mana popo inga. O na tauwani o tonu wina I leo I mātou a mātou wanga salapea. Mātou osiosia nei kalesia, susu e ngā tuspaia nei alo lotoro mātou I loa le lofa la mea I o lau fia. Mola mātou tatalo le ni aua tatu lafo ina. Ai e whaongaina, potopotonga, whatau waa le tangata. E utu I ailo fina ngalo o I mātou I nei tupulanga. We're gathered here, Lord, because we intuit that there's something wrong. There's something going on in the world that we could not explain. We lack the vocabulary to express it. We're here to look at the historical records, the narrative that was passed on from one generation to the next, of how our kind has survived over the years. And it's because of this, because of the knowledge that you loved us, in spite of what's wrong with us. This knowledge that you seek out the lost person in order for us to be in good relationship with you. We intuit that there is something wrong going on. And there is this hunger, there is this void in each and every one of us that seeks to be filled. The world beckons us to fill that with less than optimal things. But it's very clear as we study our narrative that unless we fill it with your will, unless we occupy ourselves with the task that Jesus came here to do, we will continue to lack. So as we gather here, listening to praises, reading your word, and discerning your will, our prayer is that you reveal yourself to us, not just corporately, but individually. We come with our own sense of there's something wrong. We ask that you fill that for us personally. E tele whakanuianga la wafio mo tangata. Ala mātou tali whaitau le nā lofa o la wafio. Pangalea o le atotoa. Me le mātou te whatu ese atuai I la wafio. Se e whamamama whamangalo le whongalo nuku malau le kalisia I le ni tai au. Mata mai lava,
tumutumunga o le mātou o lotu se ioko lava I lalo I whanau la iti. Le upumoni lava wa ela la mātou whatatau. Misi foi I mātou le tele o whaali alo wa nganga pa ia I me te tau le mātou whaia. Ono le pisio I mātou I isi mea. O mātou whatu ese whamaulalo atu ai I a te oe nere. Mama mangalo la mātou I whonga. A whapea lava I ese manatu e tasi I a mātou le nei tai ao le nei. O le nei. I mātou I loa la o fio. I mātou I loa la o fio I se o wala I me whaiai na whaangai e tia o mātou mauli. I mātou I loa la o fio ina ia au mo fia I o mātou tangata ngā lulue. I mātou I loa la o fio ina ia owai nei o mātou manu manu. I mātou I loa la o fio le ni ina ia mātou I loa ai o nā lofa I nisi. Te taro ni e whamaina mātou tāpo I ngā osi. Tā ranga o whai le tengi ma le tengi. Mātou te lata atu ai I a te hoi. Alu pumoni lava I le ese ma whai o nei loa la o fio. Ma ola pēr. Au e saungie e ala lo walo o Yesu Keriso. Le tani pupuni. Le ligo malo. Le ulumatua o e mooti. Anak na mātou paki lava I le tūpao o lona la e. Ona ta wami o tonu wina ai leo I mātou. O la mātou tatalo le ie ni au ngā mātou tāpo inga whaitele. Whamusalia I o mātou whatutua I a te oe. Whatupura ia I o mātou mori mau. Whalau te leina I o mātou mawhawhau. Mātou te mawhawhau wina ai mawhawhau o la o fio o mātou I nei. Te talo ni e whamuianga la o fio I ainga uma o la mātou o lotu nei. Le ngata ia I la tau le nei tai ao le magu magu. A whapefo I la tau o lo mafuta mai o wala ese. Le to tele I mātou e malama lama I le ngana o mātou tua a. A le nei lava te talo le ni I. Whapeo le whaopa I o le tunuku ma le atu Samoa I la uwhio. Ia whapenafo I mātou uma I le tai ao. Tuli mata I atu mata o mātou loto manganga I a te oe le le ia. Wa oi ea a mātou o I ai pe a whaiko I a te oe upo le oa. Le melea o mai alo o ngā kapa ia. Tautou lua I lo mātou vai vai. Mai se fu le te ape ma le salalau o nuu ma lau e kalesia I nei vai aso. Tātou o ma lau o fio e manui ai me uma mātou te whaia. Ia le whapinuianga lau o fio E te māma tina mātutua o la mātou kalesia. Wo atu le tau moto inga o la tau soifua. Wo tele tau sanga o mawhaia nei lo tau sanga o tutoe. Wo mātou tatalo le ni Ia te ina I lātou I lo file mū a totoa. Ia langa fo I tupulanga lalo vao. Le nau ia fia maua me alofa. Na e tupu I o mātou ta mā mātutua ma tina mātutua. Ia wale fa au o wina o lo fina malo I le nei e tunu. E ta ape ma le salalau I mātou I fe au ma ngā ruenga I le nei vai aso. Tātou wō whatasi ma la o fio E manui ai me uma mātou te whaia. Mātou mantua whakitoa le tau e Ukraine. E leo malama lama atini mātou I nisi foi vaenga o mea o lo tutupu. A paule mea mātou te mautinoa. E fu le teimi e oa I ai mātou minga ia o lo maua e te tai malo te tele. A abatu sa mātou whatonunga e leta liina. A abatu sa mātou manatu e tani tuau pengaina. Ia na tupu leo le whanonoa ma le lefifia. O na whisiri lola ia o le tangata po le ala alisi a na tanga whai.
Ia lea o mātou maua, o le le ono sa ia e te tai. O le sa o lo tonga o lo I isi tangata e whaia le mea e mana nao ai. E ese mai nei lo le mea whina ngalo ia. Ia o se mea whinga tālea. Ia lea o le o mawhaia o lavatia ma ono sa ia. Ia lea o tutupu e whaka me lawe e peo na mātou mori mawina. Mātou tutalo pe ia lawe ina e lawe fio. I la tau o lo a whaina le soifua ma le ola. Ono le taua e pe ona iai. A le mātou manao ia whai ma o onga iai mātou fui. O lo te ia whalapu kutonga. Ma matai o aina. E ao o mai le teimi i le taua loa ai o mātou manatu. Ma le mātou mauti noa lava le ali. A mātou taua tu lava i a te oe ma mātou sa ili po le ala o fina ngamo. Ona ato toa leo le file mui le lolangi. Wa melna na lele e fio mai e ala no wamo o Yesu Kristo. E fa ato toeina le file mui o tangata. Ia le nala mātou tatalo. Fatasi e ma tatalo lilo le tangata la meia te tutasi. Me le mawhaiona mātou ta ua I nisi. Wa nā o lau fia lau. Se e tali mai e tusa mo si no fio me o. E swafa Yesu Kristo o mātou liki man whaola. Ua mātou wole ma wala au tuai. Amen. E la tātou pese le ki ingo le tua. Ua sa bia le pese. I said, I don't know,
This much I know is true, that God bless the broken road, never be strange to you. That God bless the broken road, never be strange to you. Our reading this morning is taken from the book of Luke, chapter 13, verses 31 to 35. Lucas Kutoro, Propetos Kutasi, Propetos Kurima. La tato fitau for Faiai. We'll be reading in Samoan while you follow along in your bulletins. Lucas Kutoro, Tos Kutasi, Tos Kurima la tato fitau for Faiai. Le taini fui le nāna o ane ai isi wharasaio i a Yesu. Ma whai atu i ate ia. E sili lava pea e maniu e se atu i se isi mea. A wawa manao he rota e whasioti i ate oi. Ai petai e te tauan o Whiawaruai i le so matai ao, a toa ma le aso i talatu. Wai le te tau na whasiotia se perifeta i se isi lava mea pa mana Yerusalema. Fitau Propetos Kurima. Ia te maile tu e ara tātou fitau whanako i upola na whioma pahia. Tuma watu me ia te iala na lava me ina. Nei si ho e whakavau whakavau lava. What is God like? There is probably no one in this room who hasn't struggled with this idea. What is God? What is God like? This is the nature of God controversy. We all seek to know and understand God so that we can worship and pray properly, sing praises properly. We all know at the heart is this academic sense that God is this, God is that. And sometimes we are incapable of comprehending these intellectual rendition of what God is. Biblical images give us clues. And in this morning's reading, it gives us a nice image of what God is. Luke
tells us that the Pharisees came to see Jesus. And they said, Jesus, get away from here because Herod, the king of the Jews, is looking to seek to kill you. He's looking to capture you and crucify you, so get away from here, they said. And then Jesus said, go tell that fox. Go tell that fox for me that I must be on my way. Because it's impossible for a prophet to be killed outside Jerusalem. Go tell that fox, Herod, that I need to finish the work. I must finish the work. I am on my own timeline. And until that is done, then I will come to Jerusalem, where I will take my punishment. And then Jesus looked at Jerusalem and lamented, cried, lift up this image of what God is like. I desire to gather your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you were not willing. That's an image for God this morning for us, like a hen gathering the brood under her wings. Which begs the question, where is this image of God manifested in our world today? Where is there a force gathering people together to do the good, to love kindness, and walk humbly with God? We have the obvious gathering places, the churches, the synagogues, the mosques. We have people gathering around places of employment, gathering around places with certain economic purpose and interest. We have social clubs which function to gather people with same societal pedigree and upbringing. But then we have the not so obvious gathering places for the small scale gatherings. You have your siblings, your parents, your grandparents, your friends and neighbors. We tend to overlook those gathering places. But those are natural gathering places nonetheless. And when we look at what's common around these gathering places, when we juxtapose the image of the hen and her brood, we can see that the common element at all these gatherings is the care that the hen has for her brood. It's the care that the father experiences with his children. It's the care that the employer visits on to their employees. That's what's common. It's the care that your friends have for you. Wherever we can care, wherever we are cared for, whenever there's an opportunity to gather and exhibit caring for one another, that is where God's will is. Jerusalem mai, o whawhia ona o manako e whapoto I la whanau. Pe o le moa ona o whawhutaki I lana toroa I lalo ona apa au. Ai le mawhawhai o tō. Atonu e le nisi o tupulanga tala vau nei e malama lama I le metaphor lea.
le metaphor, le matua moa, e ofo fotai, lana toroai, lalo ona apa'au. E le malama i tupulanga. Awa pauale moa e loe tupulanga o le chicken nugget. Le sau i tutonu le pusa. Le maua be a drive through o e. Ia le whatusa le nei, me whao ngai le lini. E whaailoa tuai lona nau nau. E loa ona tangata. Whatusa le nei na whaongai le lini e whaali atua i tangata. Le nau nau fo i o le tua e fia mafuta mai lato. Sika fia le lei e le li o Yerusalema o le lupa ia. Ia ai ese le a mio le lupa ia lea. E whioti mai a tangata pa ia ma tangata perfecta. So ni wo fe mai la ia for say you ana wo for say ia te leli ia. Alu ese mai na. O e te natu Yerusalema le ana o lo sune herota e fesuoti ia te oe. Ia whale. Whai le nā alope. E te lea ngā ruenga o lo whai nei, ma tai ao, ma e lua, a uma, i ona ua latu le Yerusalema. Ai se a oa e le ai lava se perfeta. E oti i lana tautoa. I whafo atu o pā Yerusalema. O le whaongaina le ni o le manu leo le alope e whatatau ia he ruta. Ona o le winga leo le alope pese i e ola tō tasi. O le alope pe o se tangata palaai. O se tangata e whaafefefefe e tangata vai. E o le isa na tala e whaamatonu o i tangata maronosi. He rota o se tangata e le fautuina. E le ngawhitia fo ia. Pe a au ese isi tangata mai rona manatu. O he rota e ita mo fie. Mana o mia e ia le whamalo ma vi inga mai isi tangata. O he rota lea na whasutia Ioane o Baptiso. Na ua lea mawhai e ia o na tue whaafo'i lana tala na ave i a Salomi. Lumo ana wō ma te taki o na malo. O winga nā le alope. Na mafuangana na whai mo ina ai e Yesu he ruta. O le alope. O atu ia mawhai le na alope. Se uma ngā ruenga nei ma tai ao mai e lua. Ona oa ngai atuai lea i Yerusalema. Awa e lea se perfecta e oti fafo lea ai. It's interesting how we're having a global discussion on gender and pronouns. The transgender community during our generation, which bleeds into the discussion of critical race themes. It's manifesting itself in issues of inclusion, diversity, and equity. And this is a stark contrast to who we are as Samoans, as a distinct and sovereign community, with our own ways of being. This idea presupposes that we cannot care for those outside our community, and therefore we need to be inclusive and to be diverse. We need to have diversity in order for us to be kind, to be respectful and caring of others.
But it does not take into account the fact that we will lose our identity in the process. We will lose our Samoa and our saltiness and our way of life, our governance and Matai system. Eventually, we will lose our unique way of contributing to the conversation, and the world will be diminished because of that. This is what this fox Herod was trying to do with Jesus. Jesus' Pharisaic friends came up to him in the story that we read, and they said, Jesus, don't go to Jerusalem. Don't go to Jerusalem because Herod is looking to kill you. And then Jesus said, go tell that fox that I will finish the work that I came to do. I will heal the lepers. I will drive out the demons today, tomorrow, and the next day, until it's done, and then I will come to Jerusalem. Because no good prophet has ever died outside the Holy City. It's an interesting reading in our lectionary, but it's apropos. The fact that we're witnessing the war in Ukraine is because one person, one leader, one country has said they ought to do what we ask them to do. We don't have to go very far to see manifestations of those tensions in our community, in our immediate families, and may I say, in our own personal lives. We're pulled together by these forces. We somehow don't have the language to explain it. But we know one thing is for sure, that God's will be done on earth. And to the extent that we participate in bringing that will about, then we will have a life that's lived with purpose. Amen. O mawhai ona tue whaafoki. E iai ia mea sa whaia le kalesia ke usiano missionale fuki teini o mawai. E le tue mawhai ona tue reverse e ave tua. A iai na tātou ngā wenga te tau na whai. Tātou ia tupulanga nei ole kalesia. E au iai tātou na tātou sa hiri po whea o ani iai le whina ngalo le tua. Le te tau na tātou na nofo bea, ma mea sa masani e tātou ana mua. A te tau na tātou whisi. Po whea o iei le pala awa le tua, mo tātou tupulanga. Tala lena tātou whetawina. Whamai o mai wharasaio i le lini ma whai atu iei aua le alu i Jerusalem. A whamai le li e te tau anu o alu i Jerusalem. Iona siki la ia le li. Le ata lea. Le ata leo le matua moa e o fofotai i lana whanau. Ma whamaine li e whape nā le whina ngalo le tua mo i tātou. Ia tātou tosia i o umale metafoa le nā. O na tātou i loa ai lea o na tolo aki e mi. Whaiwhai atu tupu mo maro rosi moa. Ele le titi pēle moa. Ele te me matuai le moa o na mana o fui le whai sana tolo ali. O na whaau au fui la i o le rofa na ia maua mai lona tina matua moa. I nai moa la iti o whanga nei lau o na apau.
Lisi le whawhitauri o le kalesia Kristiano. E sanitize katoa o ngāneni. E vali e kalesia Kristiano upu tu sako le ri. Iona fo itaini. Afa penao na tato whaia o na le ato toa lea. O le fina ngalo o le li. Mai to sili e na le whetau i ma meo o tato iai. Afa peina na tato whaia o le fina ngalo o le tua na ese a lea o tato me whai tono e kalesia. Ese tato me whai yaso le mai yaso. Ake o tupua na e tamta lepe. Tamta lepe tato le tupua le na. Le vali pai pae mai fafo le whasa. A tutonu o iai iwi. E lefe ngofia o onga o tato li. A mele tato te lo. O io te oto ailona fina ngalo. Caring is the one thing. If you look at these gatherings, whether it's Christians, people of faith, a community, people with the same pedigree, this is what's common. It's caring. To the extent that you're able to care for someone or allow yourself to be cared for, then God's will is in there. There was a young woman who entered Oxford University, trying to figure out what she wants to do with her life. She didn't have a particular focus, but she was under the tutelage of C.S. Lewis, an English professor who had a gift of writing. So eventually she became a Christian. She left Oxford against the advice of her friends and family, and she began to study nursing. After 5 years of rigorous training, she was certified as a nurse. But her story doesn't end there. She was assigned to a cancer ward in London, and as she paid attention to how these terminal patients were treated in the ward, she's reminded of this image of God, a hen gathering her brood under her wings. And so she suggested that perhaps they should do something about these terminally ill patients. They're usually isolated to a separate wing and left there for the remainder of their lives. This troubled her greatly. She felt that if Jesus were here, he would be compassionate to those patients. She approached the hospital administration with an idea that she had about surrounding those who are dying with friends, activities, loved ones during their last day, rather than isolating them to a sterile wing of the hospital. Of course, her idea was rejected. But undaunted, she decided to enroll in medical school, try to make a difference, even though she was already 33, and she didn't graduate until she was 39. She did make a difference. She founded a movement that made it possible for dying patients to live their days in a setting of love and support. Cicely Saunders was her name. Out of Christian compassion, a sense of calling to help in a specific way, she started the movement in England that's called the hospice movement. It came to America. And now we have those palliative nurses that make sure that these people
die in dignity and transition under the care of loved ones and proper support. She took her calling from this image of God, a hen that gathers her brood under her wings. So my prayer is that when you go out into the world this week, that you look for these opportunities to care. The other side of that coin is avail yourselves for care from others. When you humble yourself to receive care, then you will know to give care as well. For my lady, po o whawhia ona o manao e whapoto i lan whanau. Pe o le moa no whawhataki i lan toroa i lalo i ona a pao. Ai le maa whawhai o tō. A tōnu e whengo whia na ma ai atu se kalesia tō tele ma maa popo o na whapera i a. Mele lena mana o ai leni. Ia tele nisi o loto e whaapopo mai. Ia te tele ni pulenga mani matanga nuema. Ia tato wa ai ai longa i se ao o nelna. Ai longa i se ao whakewheo na whapaleni le fina ngalo le tua la mea o lo iei tangata. E ao ia tato i o tato tupulanga. Na whawhiu suai le fina ngalo le tua ma mea o i tangata. E au ia tātou na tātou ua lofa pe i tangata pe na lofa le tua ia tātou. Ai ave i ai le samotonga. Langa le lai ti peta mai moa. I le te me tutupu eta mai moa. Na whaifoi la i o la tō o whanga. Whamao popo foi la i o la tau whanau. So o lea la ngā kuenga e te tau na whaia ni kalisi. Ia. Le whatonu atu lo tōpa ia. Au le filo lava e tasi suki umai po te tonga ni. O le lofa. O le anga le lei. O le whetau sinau. Mele sa whaia o tātou matua āna mua lapa. Na o ai au i e nungu ngā kue mai o matua. Ngā kue o matua whaia tangata. Leo o tātou o mai na nea tūku te leo Amerika. Ele tau tūri e ave o whewhe au. Nei ave no tu apoi. Anga le lei tangata. O lo anga le anga mai a te oi. O i nā tātou te Faiai, le whina ngālo le tua. Nei teini ua, a ai umatangata, le tau tuli i me ai. Tene whai tupe, le tau tuli i tupe. Iau le teimi me isi mea le o whaiona maua. Ese le pisi o tātou ma o tō nao o iai whai ngā kuema. O vai au ia tangata e tipi no na aso I minute sfulima. A umar sfulima sui lesi le whai. Ona la ona le tā ua o le teimi. Au nisi nā mea ma whai ona ave tātou wha mea lofa mo nisi. Ave le teimi. Langa tue maua tupe, tue maua mea ai. Ai le tue maua le teimi. Ia rea onga namo I tātou, a tātou wō I le lalolani I le neiva yasu. Ave o tātou teini mō le tua. Ave o tātou teini mō lona whina ngalo. Tātou sakili. Po le ala na wala au o tātou tangata ngā nue. Ia na whapeina la ia o na tātou whia. Manuia tele neiva yasu ia ta ape masala lau o tātou nui. Ono Yesu. Amen.
La tato fai ne sa linga e pese o sa mie lo te pese. Let us pray. We would gather a gift for your ministry here.
We ask that your blessing be upon those that gave and those who wanted to give, those who are able to give their time, talent, and treasure today. We ask your blessing on each and every one of them. O mātou o ele si ui ore nei tāpua inga, o mātou tataro lele ie nei a whakawetele le nganga pa ia o la o fio, le winga mone o fionga i o mātou tangata ngā nulue. Ni iai mātou le nei mauti noa, po whea lava mātou te o iai la le whatutua, mātou te lalo lava o apa au mawhana whana o la o fio. O mātou talo lele ie nei e lau whamuianga i lau e kale sia nei, i e mātou tua se o i e mātou whanau laiti, ia meise fwoi le lau te lenga o lau whatutua i le nei aso. La mātou tuua, ia tuma mai o mātou lunga le lofa tuna o tele o Iesu Kiriso no mātou li whaola. Le lofa muti vale o le tua le tamaa. E meise mafutanga le motusia maloa ngā mapaia. E lunga le iai mātou uma ma le lalolangi awa. Nei se iau e le whakavau lava.